الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هندي نویش فرضك خدان وقتا السر مروفيت إيمان دار مخابني لا أبركي جلك بسلمانا سطاهية نویش داد كان ونویجانا كان طيبتي نویجاس بده. قل خدا پیغمبری علیه الصلاة والسلام عقوبة وان كسايد نویجانا كان منت خوج نویجا. دمی پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام بلن بوی عثمانا دید ظلامك سریویت هیده هرشاندن بکبرا. بسیار که اوکیه بوچی ولدی مروفی هنه تیده هنه جابوی ها دادان او مروفه که قرآن بوده تا گودم بوده تا خواندن گوه خونه ده عملی قرآن ناکد و نویدن اش نویجت فارس. دعات يا رب العالمين نبيجر برمشرين بكت وش ما قابل بكت آمين والحمد لله رب العالمين.